Саламатсыз. Сәлеметсіз. Сіздің исемегіз ничек була ул? Якупов Рамис. Ягупов Рамис абый. Сіз менә сіз бүгенге ифтарның оештыручыларның берсе. Һәм әйтегез әле, авыр булдымы оештырырга? Может быть, с какими трудностями столкнулись на пути? Как это вообще ощущается? Ну, штаб татар инде бер 10 ел истене инде бизе үткәрә һәр елны бу ифтарларны. Штаб татарлар килгәч, һаман авыр була. Потому что бик күп кеше, бик күп хатын-кыз. Монда хатын-кыз вообще йөрми ифтар булганса. А вот именно штаб татар көнне хатын-кызлар киләләр. Берсәк булай, с одной стороны настроение күтәрәләр, с другой стороны настроение бозалар. Потому что бик күбәү киләләр. Ну, альхамдулилlah, булай инде Рамаданны кышыл инде дәрәҗәсе. Но шулай бергә яхшы гына ифтарлар үткәрергә Аллах куша. А трудности? Какие трудности? Ну, альхамдулилlah инде. С любыми трудностями Аллах Тәгалә булыша инде. Аллага шөкер. Самое главное, моя карыбыз инде барса да елмаялар, барса да булай бәхет белән инде чыгалар. Моннан рәхмәтләр әйтәләр. Альхамдулилlah. Аллага шөкер. Әйтегез әле, менә Рамазан ае сезнең өчен ничек үтеп бара? Авырмы, җиңелме? Юк, җиңел. Альхамдулилlah. Без булай өйрәндек инде Рамазанда торга. Ну, самое основное, наверное, безгә инде муфтиятта эшләүчеләргә, самое основное бу организаторский моментов очень бик күп монда, потому что һәрбер җирдә ифтарлар да үткәрә. Әле аннан инде намазлар, таравих намазлар үткәрәбез һәрбер урында. И тәнгә хәдәр булай эшләргә туры килә. Ну, альхамдулилlah, бу инде яхшы. Без кетеп торабыз шул көннәрдә. Әлдә бездә аят намазлары инде бар. Ураза байрамы, Аллах куша 23-дә була. Алла берсе, вот, пользуясь возможностью, тоже всех приглашаю в парк Сокольники. Я там буду. Один из главных организаторов. Главный у нас Денис Хазрат Мустафин определен. Я вот с ним рядом буду. И еще в коммунарке. Ну, вот, Алла берсе. Так что анда килегез тоже. Была яхшы гына безнең байрамларны, была ямне генә татар халыгы белән булай үткәрергә язсын Алла берсе. Амин, шулай булсын. Алла куша. Хатын-кызларга килергә ярыймы? Юк, хатын-кызларга килергә ярамый. Но бездә анда урыннар нету, к сожалению или к счастью, я не знаю. Ну, өйдә яхшы гына булай карап торсынлар, баксынлар, ерләрен кетеп торсынлар. Кемнеке ерләре юк, дуа кылсынлар. Ну, вот, Алла берсе. Ну, Алла Тәгалә бирер, Алла куша яхшы гына ерләр үзләренә. Алла берсе. Ярый, без бүген килдек инде сезне әз генә этләргә. Сездә һаман интервью алалар. Сездән ярымы интервью алырга? Ярый. Да, яхшы. Исемегез ничек сезнеке? Алсу. Алсу, сез кем булып барасыз вообще? Вот штаб татардан ялан үзегезне күрәбез. Һаман урыннарда булай ямне генә елмаеп кына, шустыр гына булай этот вот абый белән. Ну, вот бергәлеп. Тырышабыз. Мин әле кем булып бетәрмен әле белмим, ләкин хәзер мин активист булып йөрим. Штабта, әйе. Кая тудыгыз, кая укыдыгыз? Ой, Аллам, тудым мин Билги генә шәһәрдә, Башкортстан шәһәрендә, Агыйделдә. Ләкин миңа 2 яшь булганда без аннан күчеп киттек һәм инде Уфада Яхшы. тора башладык, яши башладык. Яхшы. Шулай сезнең исен тоже сорау, сез миңа бирдегез сорау. Мин дә сез ничек Рамазан айлары үзегез исен булай үткәрәсез. Җиңелме, авырмы, анда ничек? Мин булай сезнең кебек инде ямне генә булай татар сөйлә алмыйм. Ну, булай җиткезәм инде, нәрсә уйлыйм. Беләсезме, дөресен әйткәндә, мин беренче кабат тотам, беренче тапкыр тотам Рамазанны. Әйе, в прошлом году я решила последнюю неделю Рамадана попробовать поддержать. И потому что так сложились события, знаете, я вам небольшую историю расскажу, маленькую. Как-то раз решила я прийти впервые в ТКЦ, Татар Мәдәният үзәгенә, потому что не хватало очень вот татарской культуры, языка. Пришла и сходу там познакомилась с Хазрат белән. Хәзер әйтәм исемен. Әйтмим исемен. Һәм әйе, без таныштык, сөйләшеп киттек һәм шул тиклем менә йылы булып китте күңелгә һәм без киттек бөтенебез җыелышып мәчеткә на проспекте Мира, потому что тогда была закрыта вот мечеть там на реставрации, и
Побывала я на намазе, на вот этом вот всеобщем большом, и так мне в этот вечер было хорошо, так мне было спокойно в неродном, в чужом тогда городе Москве. С тех пор, вот в этот вечер я решила, что это как раз было время Рамадана в прошлом году, я решила, что как раз оставалось ровно 7 дней, попробую-ка я подержу. Потрясающе. И прям Аллах Та'алядан сураб. У меня вообще проблемы так-то с там, пищеварением, гастрит, мне нельзя долго не есть. Я попросила меня Аллах Та'аляны рөхсәт итсәң, булышсаң, мин тотар идем. Тотып булды, беләсезме, бер көндә артмады. Бер нәрсә дә артмады. Шуңа күрә инде хәзер менә беренче тапкыр бөтен 30 көнне тотарга уйладым. Әйбәт итеп тотыла. Әйе, булды. Подытожим. Вот Аллахша, давайте вот все, кто еще не держит, былай Аллах Тәләдән сұрағыз. Аллах Тәлә ярдәм ите, шулай бит инде, булыша инде. Шулай. Альхамдулилля, барабызда, вот Алсу сөйләдеме, барабызда шул тема, вот каждого спросить, и я когда-то первый раз держал, и другие ребята первый раз держали. Ну вот, и всем Аллах Тәлә булыша. Цынкы нөлдән былай сұрасаң, ниетләнсәң инде. Альхамдулилля, Аллах ши, сезгә бик зур рәхмәт. Былай, ябнегенә безгә килеп, менә Гулнаралар белән, Барсы белән дә инде. Альхамдулилля, тагын китәбез сүзегезне. Тагын бергә яңа чаралар оештырырга һәм бергә матур итеп кенә эшләргә язсын. Амин. Амин. Яхшы, исән булыгыз. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Амин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Сарвар. Сарвар. Да. Сарвар. А вы кто по национальности? Узбек. Узбек. Как вы попали вообще вот к нам на ифтар? Как вам впечатление? Понравилось ли вам все? Мы тут молимся в течение месяца уже, алхамдулиллах, таравих намаз читаем. И вот, по счастливой случайности сегодня вот попали на этот ифтар. Слава Всевышнему. И спасибо всем организаторам. Как вам атмосфера? Всё Как вас покормили? Да, все отлично. Спасибо организаторам за такие столы. И атмосфера очень хорошая, дружелюбная, самое главное, как в родном доме. А как вообще протекает сам месяц Рамадан? Был он для вас в этом году легким или сложным? Может, были какие-то новые для вас, не знаю, инсайты, мысли приходили за месяц этот? Месяц прошел отлично, там легче, чем предыдущие годы. Это священный месяц, раз в год бывает, и надо стараться получить максимально всех благ в этом месяце. Много благих дел совершили за этот месяц? Давайте оставим в секрете. Ну, значит, много. Да. Кстати, вот давайте такой немножко отстраненный вопрос. Что вы знаете о татарах? Может, интересные факты какие-нибудь? Алтын Орда это же Татарстан считается, да? Или нет? Ну, Золотая Орда, там на самом деле татары в целом такой этнос намешанный, но мы связаны с Золотой Ордой непосредственно. Ну, я знаю, что Амир Тимур, наш предок великий, воевал там с ними, с Тохтамыш-ханом. Знаю, что татарский народ очень дружелюбный, добрый народ и родственный народ к узбекам. Также любите чай, как и мы? Да, конечно. Как пьете, с молоком? Часто без. Угу, крепкий. Ну да. С травами? Черный. И с травами, да, тоже. А с медом, может быть, еще немножечко? Есть такой? Ну, иногда и с медом. А в Узбекистане вкусный мед? Да, конечно. Все естественный мед у нас. Редко там химию используют. Там иногда слышится, там воду могут добавить, там какие-то сахара, да, искусственные. Но такого я еще не пробовал. Все естественно, все отлично. Там хлопок у нас везде, цветущие там дерево. И у фермеров там нету с этим проблем. А вы знаете, что самый лучший мед в Башкортостане? Не знал. Теперь буду знать. Советую попробовать. Прямо в Башкортостане. Вот поехать туда. Вы там были? Нет. Ай-яй-яй, упущение. Там очень-очень здорово. Рекомендую к посещению. Вот есть теперь у нас цель. Да, пещеру Шульганташ. Ага. И дикий пчелиный мед попробовать. Точнее, мед диких пчел. Угу.
Хорошо. Ну, заболтали мы вас немножечко. Спасибо вам большое за Вам тоже интервью. спасибо. До свидания.